Ango watu ni kile ntoto shauri the mwonbeto wa mutembea ndwati mweneto madhidhio ni Purity Richard. Nyuma ya ndwa na ngwataniro nende kwithira ikionekana atete ka bunge ya kaunti ya Meru na gavana wa kaunti ya Meru nende mutaratara yo kubwithia budget no yambirite kenda kuthara mathayara ya tii kukari kono kaunti ya Meru ni sereri bonene kiri mutaratara yo kubwithia budgets ore nende kanyo muntu katukunyerete ati mbunge ni rekite kwa mukira budget ya mpongeli kenda umikulukia na bedra ba kwa mila manto yendene kiure kire kinene ni atiri ni kwethira chere kwa budget nende kukethira kukiringithia witi na mbere ndene ya kaunti ya Meru masindumba na ututari kulukikire harwe siasa. Mbunge ya kaunti ya Meru ni tumirite gikaro gya kwariria maratasi jena jareja tumairwo kire kubanga budget ya mwaka ya kaunti. We know that you need the funds. Maratasi jeje ni ja mubango jo mirandi ya witi na mbere ya miaka 5 ya kaunti niyo CIDP, ya mibango ya mirandi ya mwaka niyo ADP, mibango ya kubangira kigina kire gigatumika mwaka niyo fiscal strategy paper na mubango jo kuria marandi ni Meru County Debt Management Strategy paper. Ya Meru ni kabati. Ni kaende. Bubu hamwe na bubu ni giuta tena watho bo tumeri na ubangania bwa kigina kia muingi ni bu Public Finance Management Act 2012 bora bugite ora mbecha maratasi jaja jabatere kwarirwa muteteri wa Kioto Salesio Mutumaki ugate kaunti unicheredi ni kubangira budget ya mwaka jwejete jo kithirikari saiko yetu kana budget yetu ya mwaka jo twetete nkauga iri gintu kira twitaga gichamariro iri thinene kuringana na watho bubu budget ya mwaka ebatere kwithira na ituge kenda bire bionde bibatere kuthingatirwa ituge bibi ni amwe na mubango ja mwaka jumwe jwa miaka 5 ya auditingo gi kauntini kubangira na kumenya ubatu bwa kigina na bagitumi bwa kaunti gwa kagita kamwe jumwe juju kubangira ogoti bunde bura kaunti kubangira kuthurania mwakene juju gukuruko kwa uria mbecha igatumirwa kauntini na kubangira utumiri bubu na kunenkani na mibango eje kire mbunge ya kaunti. Assembly nayo ena ntuko mwanga tariki 15 cia March kumikorokia into bibi ketho bitithithetwe kwena inya muno batwe budget ya 2023-2024 to Meru tumba kutho tutemione tuge bingi kire mutaratara juju ni gukurukwa kwa budget eje ni mbunge ya kaunti gukurukia kwa mawatho jaraja kombithia kaunti gutumira budget yayo kurikithwa kwa budget na gutaririo utumiri bwa ogoti bwa kaunti u kuringana na watho bubu bwa PFM Act ya mwaka jwa 2012 gicunji kia 125 mubango jo kubangira budget jo abatere kwambiria mwezi jwenana na aria minister wa kaunti wa kigina abatere kuringa riboti ya kwambiriria kwa uthondeki bwa mathabu jaja ntariki imwe mwezi jwa kenda kaunti nenkanire mubango jo auditingo gijwa miaka 5 ni ju CIDP kenda jutegera na gukurukwa ni mbunge na muthiejo mwezi juju jwa kenda CCM wa kigina nenkanira maratasi ja county budget review na outlook paper niyo CBROP kenda ikurukwa gukinyira ntariki 21 mwezi jwa 10 ningwenda kuga kuti urongo burio yuma kuringana na muteteri wa Kioto Salesio Mutumathiranira ni ati thirikari ya kaunti ya Meru ni chereri na bubu ni ugwati bunene ni untumantu jajo nde jatigeti kumania na nkujeni iri irario kaunti ya Meru bakarende bone ora tomba ku resolve issue ije ni unto yaraga kwa resolved by tariki 15 cia mweri jo twetete tomba gukara ja county ya Bomet mwaka jo 2013 na 2014 na nkuchani cia tora cie kotini onto i sheria na sheria yuni lazima ethingatwe na mutaratara jura jure. Elias Murega ora wari munini wa speaker na MC wa ward ya municipality mbungene Nthiru na mutongeri wa baraba ingi mbungene eje mawira karia amana bobu bariuga gutio gwati burio ni untuni babangite kugita mantu jajo nde jari amwe kwena dinzie chiokaite na into biguoka ojo saikwera ni ekolewa kwethero happen atugatonya ge crisis no kona so inethre to kuga sheria we have to adhere but na the circumstances icho tugwetia rindere na nandiki kureto in the assembly chomba kwarakishwe na ikameteira relevant committees na inya assembly as a whole chomba the process at least kwithro to on already to chereri kire mantu ja maingi muno jara bati kwethera ja thithitwe ja CIDP to bati kwethera to kurukia by November ADP to kurukia by mweri jwa iri physical strategy paper na nya to kwethera to kurukitie but no to mantu jara reo
jatombire othithwa jonthe nontu nukwona kinya mawaziri na chief officers ni goro barareterwo ndene ya mbunge yetu gavana Mheshimiwa Kawira Mwangaza. Awira ariuga kaunti kagita mubango jwa kwariria maratasi ja jonthe amwe kenda kurikania na mantu ja jonthe o rimwe. Tukwenda kwira Mumiru akaigua gwa nontu batu turetekanirie twi mbunge tukathithia gintu kiria gitagwa crash program ikenda tumba kwarakisha mantu ja jonthe na tutekuna sheria kinyere ku kaneriku ikenda jonthe jomba kwitha je in place nontu tukwenda recover meri ewe tantatu twithirite twendo ene itukwenda recover na ikenda Mumiru atumba kulusa utenithi. Nyuma ya ngwataniro gatigati ka mbunge ya kaunti na gavana Nandi ni kuretete rwaria ruru eru MCS bakiuga bari tayari gukurukia rwaria ruru rwa budget. Kwenda kuga still supplementary budget iria naye gatumirwo kurea kinya marandu jaria jatigi thirikari ria ciakurukire that is ya kireitu na munya ni ndejite kweja ndene ya mbunge na itumi expect kiumia giki nontu already itwaraniritie na rwangi rwa executive na bogi bakurikia preparations cia supplementary budget. Matuku gwatanira na gavana badu twambiritie kurita ngugi jietu na ndene ya assembly yetu ya Meru turi all elected leaders and nominated leaders ituretikanirie tugwate gavana wetu njara kabisa. Kiuria kiria kinene Nandi ni kethira kurega kuthingatira kwa mitaratara iji yonthe yomba gwikira kaunti ya Meru maigone ja koti na kethira kuomba gutuma mugai wa kigina kia thirikari niwe controller of budget akagitagita kigina kiria kaunti wibatere kuona kia mwaka jujite. Twaringite kura kenda twitira ngugi. Masindumba Ntetone cha Weru TV.